Koliko si ti osvojio poena? Napiši u komentaru. Like i subscribe. 4, 7. Ako ste pogodili, idemo dalje. Druga zagonetka. Idemo dalje. Ukupno 13 sekundi. Idemo dalje. Tri sekundi. Idemo dalje. I poslednja zagonetka. Koliko si poena osvojio? Koliko ste poena osvojili? 0 od 10. Napišite u komentaru, lajkujte i subscribeujte i vidimo se